Hitu kirite koletong marom. Grup mo polite sangker tolok dami, agu gesar, agu tilir. Onel soho, tegidika. Poro mame ami, ata pulina yanggit, ata tukaleleng kami. Sama lewang kami ngerpi angkali. Poro sama poe kami garone. Salama nga kita sekali. Selama ho, ngasang gaeng situ tuviki kamper itu, paling sales itu. Salama nga kiri kule ngasang munggis vikilunis itu, paling musis itu. Balo bang situ, dorol veronso. Guru toe hesot seko kami, toe gulan talalap kami. Ngonggo. Cuma ngonel soho bau, mangak kule ke gitu dite, aku ase kule. Yo. Siap kule kaki tunggu, cowok yang mana gitu guru ngoeng, ngasang jadi itu alaing, pergi kamping muda gungaran itu. Yo. Jadi sepertaman kita ya, menu tung lite morin memang besar ya, mai kita pemainain, aku titi kita naik bakok itu guru ngona ngaji kamping muda gungaran. Ay pernah kaku, samong kotae, pergi kakulise guru nganceng guru tua, lahku kita gesar aku muda gungaran. Oni bisa takung geluk, guru mo erowe yang mutune pucu, rantamanga sisa gu melon ya, gesar aku. Oni rangga ada pastor. Tegidah ku nenggo. Mori onel soho kaku. Lejong kaku cembaru dite. Caing laku titet mori. Legesar lagu tile dengan sang anak aseka edite. One cabeo. Tayen hia. Guru caulan duke kaku. Guru lontok kene bongkok kaku. Orang ngaji agu gesar. One mei sangen tang weki. One mei umat paroki. Ceben one mai, cah kecamatan ho, poromahku kata naun, bucaun landu. One lu soho, one aku pedang rebeng. Condo tombon hia, kamping agu tema romo. One mai rebandakku, letan tembak ke kelar jauh mutungku, gesar diha. Porom sangger kita tahu, one mai get, agu ngoeng koen. Gur ngasan caun lega landu gitu, gur lonton lia bongkok itu. Oni te maromo la kutombon. Wali kampi more gungaran. Jara gu dede. Porom hia pung no main. Pung duget main hia. Porom hia kega neka cuma nungka neka pala cala. Ting boleh kloke hia baca tara. Uwagu lai bokleso. Hitu gesara gu tilir kecan. Onel soho. Hitu kirite koletong maromo. Grup mo polite sangker tolok dami. Agu gesar agu tilir. Onel soho. Tegidika. Poro mame ami, ata pulina yanggit, ata tukaleleng kami. Sama lewang kami ngerpi angkali. Poro sama poe kami garone. Salama nga kita sekali. Selama ho, ngasang gaeng situ tuviki kamper itu, paling sales itu. Salama nga kiri kule ngasang munggis vikilunis itu, paling musis itu. Balo bang situ, dorol veronso. Guru toe hesot seko kami, toe gulan talalap kami. Ngonggo kami kainu bae bajang data. Gut mangan rupan lami ngasang. Oni mese keda ami ho. Ai ho oming kami kole. Nayanggit kami. Waket celer kami. Song bembang kami ngereta. Ngaji sama lain. Gur porom hia ko kaliga. Lonton lia bongkok itu. Caun liga landu. Gur ngancing sangger gesara gu tilir dami. Ngasang oni me sangger tang roeng. Ho ya. Litan tembala ro jangan dami mutungku. Gur sangger gesara gu tilir dami. Gur pane maju oni ca. Tayala tu golo hitu kan tanah hitu oni ca kecamatan dami. Ceben one desa dami kule. Hooi kami. Kopi oles kami tolo tongkol kami. Buat nih lami hia. One me sangger ada sikae. Lawang weki. Hai kilon lawang anak. Bahan khamas kami. Etan lelap. Ini waya tarona. Nah yanggit kami. Itu kacaleleng kami. Poromone mai sangger gesara gutilir dami kaliga. Ite maromo. Atatong do sangger tombo. Kaingir saga pinjari. Ite atau muluju pelas lemah. Gurkeng kami muri dedek itu. Pono mo me anak dami ase kayak dami ho atau gur caun landu ko to ay gut heso seko ni ya to ay guring intis ka to ay gun poloso ya tingu bagula ya bokleso kial sesat kali mo sekuen sarsahang negitu kule kami atau gurut pandelon to ni bongko kia tingu bagula kami bokleso hia kali ga nekat ko mga ngasan tabi bakini ya kotok sai porom hia kali ga bolekin loken ya lonto eta bongko kita main itu main kule carwan dami aramanga kira ta hemong agu mamur lami
ngong guru tuh ketakin, gut manga ketakin do ngagudung kat hia, one me ngoeng diha. Itu hot conon lami kampe ngagite. Ite, ma atau sembe ngami. Ma atau guru cenget agu gesar tilir dami. Itu tite. Condo selami sanggar gesar. Palong selami sang lakos itu. One misa takung guluk ite. Poromone me gesar sodami. Neka kue manga bekut velio, neka manga calang bebana. One me sanggen warga. Ata gurut nanang caman. Ata gurut dukung caman one mai. Ngoeng agu niat ase kaya dami. One mai cah kecamatan Satar Misi Barat ho. Hitu gesar agu tilir dami. One ite lami. Toto tombon. Bahagirak. Kampi muda gungaran. Palong lite sana lakon. Anak ase kaya dami ho. Gurut hia ngancen jiri. Lonton hia bongkok. Gurut sangger gesar agu tilir dami. Porom hia ke kali-kalitan tembala rojawa mutuku. Gesar agu tilir dami. Condos lami. Orang de compang le carite takung geluk onel soho. Iyo kepok nekali lotaran tata. Tuer bengkana. Lena pagi. Lena amplop ko. So kira-kira ya la Iyo. maromo ko pastor itu ta tiban ke. Paling tidak gode la tuang ko tetiban. Kadang lemot ko le yang toroko. Luar biasa. Oh, jadi gitu. sangger taung one mai gesar dite. Puong one mai kedi kilo. Puong one mai sangger robang da sekai dite. Ini vaya tarona. Bahan hama setan lelap tadite. Noing kita lakuta. Tuh mangatan kole. Hoi mori ho gurut ngone. Cahun landuk lonton bongkok dite. Newaku kolega. Sangger gesara gutilir dite. Ceaku tiban robang dite. Kepok dite. Condos laku robang dite. Kamping muri vovo. Kita atang geluk. One robang dite. Hos laku tiban. Maiga ite ngaji sama lain gurut. Canai tite catuka. Gurut podo nasika dite. Greta bongkok. Ata gurut imbi dite. Agu mengkes dite. Ngariolon. Terima kasih sanggeda anu mai kepok dite, mai gaite, tangguk sai guru hiang agu muda agu ngara. Luar biasa. Pak Yosef. Mantap tuh Mbak itu. Kemudian cara ngacenga tombok ke kulit unsur-unsurnya truk tai sebenarnya apa? Atau baik pecing dite. Luta batea hayang dite bate pecing mopo ko pengalaman dite itu apa kira-kira unsur? Kuruta hitu kole ngacenga tunti kemuning la teteke musim tai. Wah, ketika imbi lain lah sekaya ne calon tu golo KMBO kuruta ba pengasang toto belum maya ranga de maromo pa ya takut misang gelu wah unsur-unsurnya misang mulai laring cain apa kedua celangan kayak itu ya tobo ame gurut nggo ya ata ita dite maksudnya ame gurut nggo ya gurut manga kita nai dite one mai toto nai dite itu mai bahwa ata ho dite gurut nganceng minjiri dia ya dukung pertama kita lite nuk lite morin bahwa poromone me gesar ho otong kot batengo ende kereng ho neka ke mangale bang lemorin agu ngaran poromone me babu kidiha apa ya salan une kain tanan ya apa ya kop kain golon ya neka nane nafas itu neka kadi one nai porom itet morin ke kali ata nganceng pantin lite jari widang lite dia neka lelos lite dekok palileo nika manas lite calang nune paliwanang itu boga ore apa one get nai dite macam get nai sebelum memang amea torok lain torok gue torok lain gitu lite jadi menggo ya one mengaku pribadi memang terungkap tapi menggo one torok tayan gitu ya ga dengan sing balik te nai data tantang nuhata terka tapi menggo gesar mengaku morin kali ono me sangger bawaki di tete torok bawaki de mori hot utus di tekole ya kita harus satukan datang go dion bawaki di ka dion torok di te ambek kot pani di tete mai ka torok di tega ayata ho te manga co panden di atang nain mangakin kule lata kule kon oleh asan kita dia torok rekain hota nekai lelokin agung go asan bawaki tetapi menggo torok di te pas kita kop kita gua mori hot guruta ngaji di te pasti gue deh janda umat kot beki atas yang itu salah nih bome torok itu tak pasti karena orang aku pandai nih ngisin teh apa teh kita itu ngajar skina data kita amin gue bawa tahu kina data itu tuh ngaku torok itu mau itu dia gitu nah begitu gue tega lo bawa batu dan metoroko ho dia menjadi saksi kenyataan lama manga deh ikut gue gak amin gue ngorolon kita mah torok tai lo nekake mau bentakin keren gitu ya. Apa betul kini kan ya pokok sehingga manga bon goga ya. Lu batu lain apa kok. Nah, sehingga
muncul one mai hitun manga bor kaweng gorga coy gua tadi an gut ngancing gon tambang one mai kekuatan data ho supaya mendukung one mai moeng data ho gut buruko Luar sehingga biasa. palang mandaku selama ho tuang Iya. sangger ma pandai aku so amin go manga pandai gitu bahkan ame tudak manu kulempaman tang beruko apa terbukti amin go makok na itu di teteting mangalia buktiin kule bahwa darahnya juga dia akan Totul ya, ya terbentuk apa oleh tanda itu? oleh tanda-tanda itu seperti itu tapi menggo pandai dihahut apa ho tegi Setengah-setengah, hanya sekedar, iya. hanya sekedar dia gotong hambiye pot apa Oh, tema mah kulit ya hitam ada kulit. tanda-tanda khusus nah Istilah Jadi- itu mengerayat ngup tepat tua ni urat manga ni tanda. baik jadi ya one kari itu lihat tong jadi te kata magun go lihat tong lurus kita goetna manga do nga gudung ketna manga gaselna Demikian juga minggu bau ni menggo kuliah hal te gitu persembahan bawa ne persembahan gitu lihat ka memang menggo manga tung dong ne nain tetung madukan atau memang manga lihat ting botekna manga ketsalang ne kata-kata koena nah begitu sehingga untuk pengalaman aku selama ho tidak ada hal yang tidak mustahil tetap selamat tetap terjadi sambil kita bawa kirun kali haga aku ngaji daku nehunian kali ngaji ga pitu ngaji na tapi menggo makin go ternyata te benar ngaji gitu ya Yo, ni kerana Yosef, maksud aku nunggu Iya. apa ngasang apa namanya karena rete kita lihat bahwa dia ke lever lihat bahwa gue itu gitu, Iya. ngaji itu ngaji ya tegi gesar aku bengkes selatan mori aku ngarang, dengan tiang malah rojang dan pastor pemaromo itu ta belum itu oleh tak misal dulu. Jadi ya maksud aku ada ke unsurin gue, misalnya dulu dari pertama misalnya tegi ampong dulu, ampong deko, kemudian newa doa-doa apa sih itu, doa umat siapa? yo Doa umat itu kan ada mohon ampun dosa dulu. Kalau itu kan baru kita menyampaikan permohonan. Adakah begitu juga di dalam unsur-unsur apa? Terkait. Ada Ame guru- urutan atau ini ame ya guru tone torok tai kata itu gecek lerun ya yo lewat ata yo. maka ata ho lelokat kelilihan go nga versi data ho coy Oh. ame go ata ho liha dian menurut dian dan memang cocok memang manga kita diha gesar itu kabing more ngaran tanpa melihat pengakuan diha kadang juga ame go tegilah ta tidak sesuai Semacam go terkait ada sebenarnya lawan gitu. lawan perasaan ame go ya tegilihan gitu gon oleh tema guna tong gesar aku ame go te manga imbang agu perilaku dite aku kule mendok aku kadang ada tolak so ame go manga tegin gitu teta dengan cek aku do masalah aku bintala tangun itu ngono kan sepeler ke ternyata wamenai na hitui Mangga dong, ada sesuatu yang ada tema sesuai ya gua. te manga getihan one gun go baba ngancel aku go bawa ngancel, tengah cedek melaku ho naik ko dedek kajun dekik pandai lurus naik kuen Dedek hajun dekek pandai lurus dengan cing. sehingga ya aku tidak aku bombo kita hit gope cocok kita gue aku dan perilaku memang mana siapa tapi minggu apa bentalah tak kemasalan mangakat dong gunung ke itu gun gona kita leceo nih mah itu Luar biasa ya, Pak. Jadi ya terima kasih. Ini nakarelek Yo. tiba dia mau sedelek ke Terang Yosef. Jadi itu sebuah ande masuk kae. Jadi kami singin itu bahwa nina kita ame tiba di sini lerem tesenget co sego itu kedurit. Ane tak misang lu kuduta condo itu. yo Condo anak camong kudite atau kuduta ciri kop lontok kop lontone bongkok Ya. ku caun landu ka lonton bongkok ka niakat van one kainga lino jadi latan patya itu tortaya luta condo anak camongko ko pisa mongko no me cagor lonto bongkok caun landu gitu dopono dia itu maka ku casu aku le to ngata perlu pati kicir lain ku pecinga gua batang sangat sekali itu mutan itu karena yo toh terima kasih iya makasih banyak yo